بله امی هول بدن خو بگینن چارالیان کردستان کو براسی جی بهاتنا ججنا قربانی ره گل چوا پیش وازیت که دناو گل در روشکی چوا هی حوالین می نوچگهان لقادانه دست بکی ام بچن قامشلوی روجوای کردستانی نوچگهان آمه عبیر محمد لوری عبیر قوت به گرک سپاس عبیر تل قامشلویت ج سبه و روشا قامشلو دشوپینی براستی جی حضرتین ججنا قربانی تینکرن دناف گل ده روشکی چوا هی حضرتین چوا تینکرن براستی جی ججنا ایسال ج آلیه گل و موسا دید کو بتایبت هنک ولو اوک هی دلیوان ده ایشک هی جبر کو هین زاروکی وان دیلگرتینه ایروجی دبیجن احتمال هی کو گروهک به سربست بردان دوجی کومک هاتبو سربست بردان ام آگاهیان شته بگرن و چوا شوپان ججنا قربانی حضرتین وی بله جخوا ججنان الحمو تماشوانی و تماشوانی ما پیروز با امنها لبازار باجاره قامش لنا براسی که پر زیده هیا لبو تفگره کش برکو اف شبا ججنه روژا داویه بری ججنه جبرویجی خلق هاتنا تشتین که مای آمده کاری بین چه جل کریم به چه شکر کریم به تشتین که مای جبوکو په جشن خوا پیروز بکن لبکو بله تو دراپره ده جهاد دیار کرن ناراضی بونا هر زیده جالی خلکی و تکرن کو گمرک باجوی بوها بویا افجی باندور لسر بازار بگشتی دیگه چه شکر بین چه بیشن گوشت به جل بین بگشتی یعنی کلو پلین جیانی گله کی بوها بونا خلکش به که پر ناراضی نه ده همان دمیده نرخ دلار جی گله کی زیده بویا دوان رو جاده باندور که دیگه لعلی درجي جبو مجارة شري كود بيداوية دا قومية هين قالك شرباين قصتين اللي قال حكومة أفاكويز سوريا هنجي يكو جاني خوش دانا جبر بيه كي نيرين تضاد بن هم كسين كو بيروز دكن بدلشكستنا كي نرخي قالك بو هول عالية درجي حين كسها دبيان بيروز ناكن جبر روشا هاي دبي دلما نينكو أم بيجاشني بيروز بكن ام دخوازم دیمنا جی نشانی وبدن کامیروان اگر علی کاریاما بکن ام دخوازم هر دیمنا ببین جه هندور بازارا قام شوی هون جی به قربالغ بینن قربالغ که پر زیده بله خلک عبیر البدره بله ام دنگه ود بیزن پیوستی خواهد کنن بله ام دارن اینا هم خلکی جیت البدره هاتنا خب دارن اینو واجی بگیرن ام بری خوابدن البدره جی دایی که کیا دما تباش یاد جشنات پیروز بی اون چهار جشنی سال باره چهایا عبیر ام دنگه میوان و نابیزن بله هوالا ما نوچگهان ما عبیر محمد لقامش لوبور روشا داوی یا کو حضرتین آماده کارین جشن قربانی تینکرین دناف گلده براستی جی خوش روشا ورج مرا راکینه لروجوای کردستان بگشتی بوی آوایی آماده کاری اک تینکرین تشتا کو مج نوچگهان ما جی فهم کر دا عالی آبوری ده گل زحمتین مزندکشینی جبر کو وان دمن داوی هی حکومت آفاکویز سوریه به تایبەت دوی ملی ده بهابون پر پیش خسته بو روشکی وسا قومی بو ناراضی بون انجتی جی لبرانبری پولیتیکاین حکومت آفاکویز سوریه درکتون پیش اف باندوریل سر آماده کاری جشن قربانی جی کریج همان دمیده جی لروجوای کردستان جبر روشا داوی کو تایبەت شرک لدجی روجوای کردستانی هات پیش خستن ایشوه هین تکشاندن دوی ملی ده ناو گل ده خمگینیک بردوامه دیساجی جشنه گل آماده کاریان خوند که خوازن زاروکی وان کیف خوش بین نه امی اکثر بری خوبدن سلیمانیه باشور کردستان روش شوایه آکو امین لسلیمانیه نوچگهانی ملور آماده یه آکو قوت به سلاو با ایوه اکو سبه جشن قربانیه ام باورن لباشور کردستان جی آماده کاری تینکرین گل به کیف خوشی حاضرتین جشن قربانی دکه
دوی ملی در روشا باشوری کردستان چوایی و اندناف گل دنی و اندشوپینین بتایبت گل زحمتیان دکشینه ده آلیه آبوری ده کجبو پیوستین خواه پیدوین خواه پیدا بکه بکره دوی ملی در روشا کی چوایی کلو پلانش خواه اتکارن پیدا بکن و اندکارن روشا قادش مرا راگینن. بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ بینەرانی نوچە تیڤ بێگومان لە شاری سلێمانی هەموو ساڵێک وەک نەریتێک پێش جەژنی قوربان یاخود جەژنی ڕەمەزان یاخود هەر بۆنێکی تری ئاینی ئامادەکاری لە شاری سلێمانی دەکرێت بۆ بەڕێوەچوونی جەژن بێگومان لە شاری سلێمانی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە قایمقامێتی سلێمانی پێنجشەمەی ڕابردوو کۆبوونەوەیان کردووە لە کۆبوونەوەکەدا ئامادەکاریان کردووە بۆ ئەوەی هاوکاری هاوڵاتیان بکەن بەدەنگ هاوڵاتیانەوە بن و جەژنێکی ئارام و بەخۆشی لە شاری سلێمانی بەڕێوە بچێت بێگومان لە ڕووی ئامادەکاریەکان بۆ ڕۆژانی جەژن لیژنە بەشەکانی قایمقامێتی سلێمانی چەندین لیژنەیان هەیە و سەردانی شوێنە گەشتیاریەکان دەکەن لە شاری سلێمانی و لەناو بازار لە دەرەوەی شاریش بە هەمان شێوە لە بازگەکان ئامادەکاری کراوە چ بۆ هاتنی گەشتیاران بۆ ناو شاری سلێمانی کە بە پێی زانیاریەکان گەشتیارێکی زۆر ڕوویان کردوتە شاری سلێمانی و ئەمانە لە بازگەکاندا ڕێنمایی دەکرێن چ بە پێدانی پروشەر بێ یاخود ڕێنماییکردنیان بێ بۆ ناو شاری سلێمانی گەشتیارێکی زۆر ڕووی کرۆتە شاری سلێمانی من قسەم لەگەڵ بابان سەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامێتی سلێمانی کردووە باسی لەوە دەکرد کە لە ڕۆژانی جەژندا و لە پێش جەژنیشدا لیژنەیان هەیە لە ناو بازار و شوێنە گشتیەکاندا چاودێری نرخ و کوالیتی خواردن دەکەن لە ناو بازار و شوێنە گشتیەکاندا و لە بنکە گەشتیاریەکاندا لە دوکان لە سەرچنار لە بازنەی مەلیک مەحموود لە ناو شاری سلێمانی چاودێری نرخ و کوالیتی خواردن دەکرێت و لە ڕووی هاتوچۆشەوە ڕێخستنی شەقامەکان لە شاری سلێمانی دەستی پێکردووە ئامادەکاری بۆ کراوە و لە پێش جەژندا بامان شێوە هەر شەقامێک قەرەباڵغ بێ پێویست بک بە داخستن داخرێت و تا ئێستاش لە ناو شاری سلێمانی خەڵک خۆیان ئامادە کردووە بۆ جەژنی قوربان و بە هەمان شێوە ئەتوانم بڵێم لە هەر لە ناو بڕیارەکانی لیژنەی قایمقامێتی سلێمانیدا ئاماژە بەوە کراوە کە پێویستە پارێزگاری لە سامان و سروشتی ناوچەکە بکرێت بە تایبەت لەم وەرزەدا کە وەرزی نزیک بوونەوەیە لە ئەوەی کە پوش و پاوان وشک بە دەبێت و خوا نەخواستە بۆ مەترسیەکانی ئاگرکەوتنەوە بەرگری شارستانی تیمەکانیان لە ئامادە باشیدان بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو وە ڕێنمایی هاوڵاتیان دەکەن لە کاتی سەردانیان بۆ ناوچە گەشتیاریەکان تەقەمەنی یاخود هەر بابەتێکی تر کە بێتە هۆی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە بەکاری نێنن یاخود نەفرۆشرێ لەو شوێنانەدا و وەکو باسم کرد لە ناو شاری سلێمانیش هاوڵاتیان خۆیان ئامادە کردووە بۆ جەژن بە کڕینی جلوبەرێک بە خواردنی کوردەواری و بە پۆشینی جلوبەرگی کوردی هەموو ئەمانە لە سلێمانی ئامادەکاری بۆ کراوە بۆ ئەوەی ڕۆژانی جەژن بەخۆشی بەڕێوە بچێت دوور بێت لە هیچ گرفت و کەم و کورتیەک وە بە هەمان شێوە ئەتوانم بڵێم بە پێی قسەکانی بەڕێوەبەری کۆمەڵەی چێشتخانە میوانخانەکانی سلێمانی پێشبینی هاتنی گەشتیارێکی زۆر دەکرێت لە سلێمانی وەچ لە پێش جەژن و لە ڕۆژانی جەژندا بەهۆی ئەو ئاسایش و ئارامیەی کە لە شاری سلێمانی هەیە ئەمانە هەموویان فاکتەرن بۆ ئەوەی کە لە ناو شاری سلێمانی گەشتیارێکی زۆر ڕووکەنە ئەم شارە. ئاکۆ ئەس دخوازم وێژی پرس بکەم لە هەرێمێژیت ئەنجام دە شەڕێک هەیە دنابەرە ئەمریکا ئیسرائیل و ئیرانێدە ئەف پێواژوویەکی شەر هەبوو هەری زێدەژی یەک جێژی بوو هەدەفا ئێریشان باشووری کوردستانی بوو دوی ملی دەژی تایبەت لەسەر ئابۆریە باشووری کوردستانیژی باندۆری پرچێ بوو گەلۆ ئەف باندۆر سەر گەلژی کریک و دوی ملی دە خوێندکارە بگینە هەموو گەل و پەلان و شخوارە پەیدە بکە ئالیە کڕیندە پرسکرێکی موسانتێن ژیان کردن. بەڵێ بێگومان هەموو ئەو ئاڵۆزیانەی کە لە ناوچەکە هەبوون کاریگەری هەبووە لەسەر باری دارایی هاوڵاتیان بە کاریگەری هەبووە لەسەر بەرزبوونەوەی نرخ بێگومان ئەو جەنگ و ئاڵۆزیانەی کە هەبوون کاریگەری ڕەسەر ئابووری هاوڵاتیان هەبووە لەسەر ئابووری ناوچەکە هەبووە بەو پێی کە بازرگانی و ئاڵوگۆڕەکان لە جیهاندا گۆڕانکاریان بەسەرادەیە کاریگەری هەبووە لەسەر ئابووری ناوچەکەش بێگومان لێرە لێ بەڵام هەموو ئەمانە ڕێگر نین لەوەی کە
هاوڵاتیان جەژن نەکەن هاوڵاتیان جژنی خۆیان دەکەن و ئێسش هاوڵاتیان لە چاوەڕوانی ئەوەدان کە موچەی مانگەکەیان وەربگرن لە چاوەڕوانی هاتنی موچەدان بۆ ئەوەی پێش جەژن هاوڵاتیان پارەیان هەبێت بۆ ئەوەی بتوانن کەلوپەل و پێداویستەکانی جەژن بکڕن. بله gelekî spas a ku em ên te ji Sulêmaniyê amadekariyên cejna Qurbanê bi taybet gelê başûr di vî milî de ji me re ragihand quwet pejwere. Niha jî em yekser derbasî Tirkiye Bakurê Kurdistanê bibin. Li Stenbolê nûçegehanê me Eyüp Ok mereyê em amadekariyên wir jî mêze bikin. Bi taybet li wir rewşekî çawa diqewme di van demên dawî de di aliyê siyasî de rojevekî germ li Tirkiyeyê heman demê de di aliyê aborî de jî rewşa Tirkiye pir baş nîne. Eyüp em li gel tenê rewşa dawî em ji te bigirin. Amadekariyên çawa hene ji bo cejna Qurbanê? Eyüp em dengê te nabihîzin eger hevalê me bikaribin vê pirsgirêkê çareser bikin em carek din li te vegerin. Niha divê mijarê de jî eger bê çareserkirin em dixwazin fêm bikin bi taybet li Tirkiye li kêlek rewşa siyasî ku ev alozî û qeyrana ku çê dibe rewşa aborî ya gel jî pir nebaş e di vî milî de bi taybet bi ev şerê ku li herêmê jî pêşket şûn de hîn zêdetir. Rewşa Tirkiye di vî milî de daha girantir bûye di aliyê aborî de gel û pel pir bihane gel pêdiviyên xwe pêwîstiyên xwe nikare bi zû zû peyda bike. Di van demên dawî de jî ev rewş li Tirkiye hîn aloztir bûye. Gelê xizan heye ê feqîr heye di vî milî de nikare xwe bigîne hemû pêwîstiyên xwe îhtiyacên xwe. Rewşekî wisa li Tirkiye heye bi taybet rewşa siyasî ya dawî ku bi taybet bi biryarên ku ser CHP hatin dayîn ve jî ji aliyê ku aborî ve bi taybet borsaya Tirkiye hema hate ber rûxandinê. Di vî milî de jî biryarên pir ewî hatin girtin ji bo Tirkiye ku ji ber rewşa ku li qewmê bi taybet biryarên ku ser CHP hatin dayîn pêşî lê girtin ku hîn zêtir aborî xera nebe taybet aliyê borsayê de helweşandinek çê nebe. Eyüp em dîsal gel tenê ez bawerim ev mesele çareser bûye. Tu dengê me dibihîzî? Bele kerem ke Eyüp. Ez bawerim ev dîsa dengî qutbû em niha dîsa vegerin Rojavayê Kurdistanê. Heya ku li İstanbulê ew mesele çareser bi di aliyê teknîkî de. Em vegerin Hesekê li Hesekê Vecih Ebdê ev merhaba nûçegehanê me li Qadeyê. Em rewşa Hesekê jî mêze bikin wir amadekariyên çawa ji bo cejna Qurbanê tên kirin. Bi taybet rewşekî çawa li Hesekê heye di vî milî de wecih em li gel tenê quwet be. Gelek spas. Wecih li Qadê gel ez bawerim li bazarê ye amadekariyên xwe cejna Qurbanê dikin. Lê di van demê dawî de bi rastî jî kel û pel pir biha bûne. Hikûmeta veguhêza Asûrî di vî milî de bacên gümrükê pir zêde bilind kirin. Nirxê petrolê di hatên cuda pir bilind kirin. Di vî milî de acizên gel, bertekên gel jî pir çêbûn li dijî van biryaran. Di bazarê de rewşekî çawa gel dikare xwe bi rihetî bi hêsanî bigîne pêwîstiyên xwe, îhtiyacên xwe ê amadekariyên cejna Qurbanê? بله رناس سلاوش بوده و همو تماشاوای نوچه تیوی دست پک ایده دسری ده جی ایرو و جشن قربانی لته و تواهی کارمند نوچه تیوی و تماشاوای نوچه تیوی جی پیروز و براستی قربالخه که زیده لبازارن باجار حسه که هیج به هاتنا جشن قربانی را کو گلتن آماده کاری خود کو پدوی خود کن لی اما کو پشتی کو بلندبونا نرخ دلار و بودجین کو حکومت و گوزا سوریه لسر دریه سینوری بفرض کریان جی بلند کریه و یکی هشتی کو داهات آبوری یعنی کلو پل به گران ورن کرین لی و یکی جی باندوره که نیلی لسر کرینا کلو پلان کریه و جود ملت جی نکارن دا پدوی خود به تمامی به دست بخن جبر جبر بهابون کو زیده کو ودم داوید چه بو راستی روش آبوری به وی آوایش و
قربالخه کسده لباجار حسکی جه اگر هفکار من دیمنا پیشبری و بده قربالخه کی لباجار حسکی ها جبر کو دمجمیر ساعت یک دوی وقت ده هنکی تفجر سوق کیم بویا لباجار حسکی کو گل لور کوم دمن جبو کرینا بدوین خوی جبو جشنه شخوا کرینا شکر و کلو پلان یک جه ریو رسمی سرکه ین جشنه نکو جبو کرینا بدوین خوا براستی جی ریناس از بحثا ویا کی جی بکم جبوتا ده جی شخوا کمک دیل گرتین قصده هاتن باردان و بریاره کو ایرو جی کمک ورنا باردان جشن مال هنک مغلباتان بود دجاج جبوانا جبر کو زاروکین خوان دوی جشن ده هاتنا مالش خوا دو هشتی و هشت دیلگرتین قصده گهشتن پارزگاه حسکی و لگوری پارزگاه حسکی راگهاند کو ایرو کمک دنجی و هبج دیلگرتین قصده ده ساعت سیند و صبح دجی سیزده شربان یکینین پارسنا جن یپجیجی کو و صبح گهشتن باجار حسکی براستی یعنی اتمسفره که بیوی آوایه هم گل غمگین و هم جی که خوشم بهاتنا جشنه جی غمگینی و دوی درده کو پرانیا وان زاروکین وان دیلگرتینه دست حکومت افغانستان سوریه ده و داخواز زاروکین خود کن کو زاروکین وان جی یعنی دوی جشنه ده بگهنا مالبات خوب مالبات خوره جشنه پیروز بکه اشخوا لگوری پارزگار حسکی جی یعنی کمک دوی دن جی کمک ایرو گرک ورا باردان و بشنی جشنه جی گرک حمود الگرتین قصدین دست حکومت افغانستان سوریه ده سربست ورنا باردان و ده نوا مالبات خود بن براستی اتمسفره که وی اوایل باجار حسکی هیا کو یعنی کرینا کلو پلان به چه اوای رناس یعنی فرق جدهیت نابرا وی جشن و جشن رمضان ده او کو شکر کو کیلو یا 25000 دهات کرین لی اما دوی دمه ده دوی جشن ده زیادتری 35000 50000 تی کرین و زیادتری و یعنی نرخ کرینا شکر هر جوره یکی جورتر حتی کو کیلو یک جه هنگ جوره هنگ کو کیلو اوه ج 300000 جی در باز دکید کو به وی اوه یعنی کرینا شکر به لباجار حسه که بتایبت از بحثه که بکم کو دما کو گل وی که دکرن یعنی فرق جداهی که مازن دناورا کرینا شکر دناورا وی جشنه و جشن بوری ده دبینن او گل جی داخواز دکن کو زاروکن وان حمی ین دیلگرتی و ین دیلگرتی و ین گرتی جی ین کو دست حکومت افغانستان سوریه ده سربست ورنا باردان ببونه وی جشنه وجی از وی پرسش ده بکم یا هری داوی پرسکیمه هبه درباره دیلگرتیان ده هجماره کو نهال گل حکومت افغانستان ایمایی دیلگرتی چقاسند و مجاری ده آگاهی و هنه گلو هفال بله رناس شخواه لگوری يعني لجوري فرماندار گشتی حزب سوریه دموکراتیک قصده مظلوم عبدی جی راگهاند بوکو یک جی داخویانی خود راگهاند بوکو لجوری چافکانی و در دوره 400 دیلگرتین قصده دست حکومت افغانستان سوریه دنه لی دو جی 88 هات نبردان و ل دهمان دمیدش خوا ساعت شوید جی ساعت برز بالصبح ده 13 شهرمان جی هات نبردان یعنی در دوره 300 لجوری آمارین کو فرماندار قصده راگهاندیه در دوره 300 دیلگرتین قصده حتی نهاد دست حکومت افغانستان سوریه دنه اوانانه او هيكو دججنا يعني وان وسا داخياني دابو تايبت علي حكومت افغانستان سوري هنك رايه دارين وي قوتون بريا ججنا قربان امي حمود الگرتيان بردن خويا يكو دوان دروجن داوي دوي حمود نين وسا تي خويا كرن يعني جي اگايك هيل بردستي رناس يعني آگاهی تمام نینه کو حمودی لگرتیش بریا جشنه ورنا بردن لی لگوری پاریزگاری حسه که دوه راگهاند کو و ایرو کمک دنشیز لگرتیان ور بردن و بشتی جشن قربانی جی حمودی لگرتیان قصده این که دست حکومت افغانستان سوریه دنه و سربست ورنا بردن و يعني اوجي دمك اوجي ورنا بردان رناس يعني فبغهرتنا ديلاند نافرا حكومه افغانستان سوريا وهزن سوريا ديمقراطيك قصدين نمايه بشتي كو حكومه افغانستان سوريا لباريزغا حسكي كو
او گرتیگاه دستین قصدی دا رادستی گرتیگاه دستی قصدی دا رادستی حکومت افغوس از سوریه کردن ایدی پفگارتنا دیلان نمایه تنی دیلگرتین قصدی دستین حکومت افغوس از سوریه دمانه او جی یعنی کمک دوی وانش بری گرک ایرو جی کمک ور بردان او بریاره کو پشتی ججنه جی دیلگرتین قصدی دستی حکومت افغوس دا ورنه بردان بله گلکی سپاس وجهت ج حسکی آگاهین داویت اب مرا پار وکر هم آماده کارین جشن قربانی بچشی وازی بود همان دمه دجی روشا دلگرتیان هبوک و بریا جشنه و بهاتنام بردان کوم سر هفت این بردان دوی ملیده نام یکسر بچن انقره لور نوچه گهانامه گنل لور بمربه گنل قوت بیت انقره امدیسا ورنگلته براسی جی چند روزه ام هر دنگلته روشا داوی ام تخوازن جوا بگرن روشا سیاسی اتمسفر سیاسی ترکیه دیاره راستی جی آلوزیک مزن چویه ل ترکیه به تایبت سر CHP ev biryarên ku hatin dayîn niha di rojev de ne di heman demê de jî cejn tê amadekariyên cejna qurbanê tê di nav vê atmosfera siyasî de amadekariyên çawa hene di nava gel de heman demê de jî rewşa aboriya Tirkiye di van demên dawî de dibêjin pir xirabiye win çawa dibînin we rewş çawa şopand دم باش بله وقت جی گود عالی که و سیاست ترکیه پشت رودانی مثل جهفکر بو لی عالی اکدم میجی جشن قربانی ته و خلقی لبر ولاتین لبر آمادهین جشن دکن ین لبر مانش خو آمادهین دکن جبر کو بتانا فرمی جی کو نه روش بتانه که دریجه لما ولاتی جی بری خدام جی واری خدام جی خدانی دکن حاضر دکن برن بیشتر آخرین آهله که آرامش سکانشی جبو آمادگی جشنی برن ما بیشتر جبر کو آخوندی Türkiye evde mektubiye ne başı eviyet elbet sel demonstrasyon jejni jidike jibahayın kurban yaptı diye hayya bahayın şükran uculu bergan bahabune keye demamın hen proşkar velatiyan bir haberde vahadı bejin yani proşkar ne razine bir ranşi velatici baş ne başı bahayın şükür lokun çikolatayan zeyde de ver elbette digori cure kaliteyan digor hem de sadece digori salim beri bahabune keye eviyek reyna de zede bir protein o proşkar jbervi aciz yakıtın zaman li velatici nikarin hem Pevisiya xwe hem yek dixwazin bi rehatî bi dilek rehat bîstînin aciziya xwe tînin ziman yani ev rewşa aborî di vê berê aydê jî xwe nîşan dide li bazarên Ankareyê û ez jî niha li Ulusa Ankareyê me hûn jî li paş min dibînin erî xelk henin diçin tênê lê tiştî ku berê bi weşanê min henekî hevpêvînan kir wisa xuya ye ji ber rewşa aboriyê hem firoşkar hem jî welatiyên li vir lê razî ne دما رفش اف به هلبت كرينا قربانا جي بسر ملي ولاتيان داره بزده لو ما هر كجي بخازجي نكار قربانا جي بسنه بله گلکی سپاس گونل تج انقره روشا داویش مرا راگهان تایبت آماده کاریین جشن قربانی هنه دناف گلین ترکیه دجی دوی ملی ده پرسکرین کین کوتین جیان کریم به تایبت جبو خو گهاندنا کلو پلان پیوستین خو احتیاجین خو گل زحمتیان دکشینه ما روشا داویش